لله رب العالمين الواحد القهار الذي له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اعلموا أنه لا فرق بين عربي وأعجمي ولا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. Mga uripno Allah Ta'ala andudun ang kutwalinang aparatiyaya. Igira apigilay na kasubutad. Nagupupatan na kaadyang kutwa kapigiling-giling umasa. Napagkailay kaadyang kutwa pimbarang adedebiatan. Naumaner kamakilang adyang kutwa pimbarang adedebiatan. Na mga bibinang tayar kaagyang kutu alangwan o kekwaan sa tuma naguping barangan dewan si kukawiyag-wiyag si sadyang kaing de dunia. Ugayit na ayat tanu dan tanu na mapapadalmatan iman tu si sadyang kayadar pa nabusak tanu na mga muslim tanu nagu mga mukmin tanu paparatiyaan tanu suwallahu ta'ala na bukatawan tanu aya agama tanu na su agama Islam nagyanan ni ikesu at wallahu ta'ala agama tanu asu agama Islam a kompleto a agama nagu ayamanan yan na kompleto akap ipaginataw si sadyang kaing da dunia. Brothers and sisters, perhaps upon beginning this short khutbah with the prayer of our Almighty Allah, we are very thankful to our Almighty Allah for being given us an opportunity in this moment. I hope that you may acquire the best situation always and forever. Happy Eid al-Fitr to all of you. Mga uripno Allah Ta'ala, ya ibadallah, we understand, we know Islam is a religion of peace and security. Islam is the religion of voluntary submission to Allah's will, the obeying of His commands and surrendering to His will without the least objection. We know also Islam is a complete way of life. It covers all aspects of life, including the life after death. It deals not only the relationship between God and man, but between man and himself, and between man and other creatures of Allah. We have to understand, Islam covers all aspects of life, individual, spiritual, physical, intellectual, family, social, and global. That's why our religion, Islam, is a complete way of life. So Allah Ta'ala na mialwin yan sa Quran.
At yan naman ay, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Siya yan naman ay sisadyang kaya gawin. Namya kumplitur kan mga limurkan. Limusi ko kababaluin niyo ang mga pipi ataw. Limusi ko kababaluin niyo ay amanan yan na kumplito akad ni inaraw kung pinili sisadyang kay ay nga dunia apakapagin na taon nun. Kaya kito kawan wa Allah Ta'ala aayay kaswate narkano agama nagyang kuto agama tan wa agama Islam. Dito ikaswate narkatano agama kumplito na agama arumarangkum. Agama ay mananen ay paginataw sisadyang kay nga dunia matataguon sa Sharia Islamiyya. Pinakamapya pagukitan o pagtaw sisadyang kay nga dunia. Sabab pro mga urip no Allah Ta'ala ando dun sa panaguntaman. Yan ang sa lapas kita no. Nagyang kaya kapag inataw tano sa diyang kaya nga dunia. Na anto na po niya manan yan na mga dawan no Islam abatan no damanag. Talangwan o mga dawan no Islam na paleta no din niya nagpiyapya. Nagukaya sabutan tano. Ugaid mga urip no Allah Ta'ala. Na sabab po kububayan tano Allah. Na yan alin yan si isa Quran. Nasigian manai awadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pamakainan ka kahil Muhammad, tamataan na suka pamakainan ka. Napakang gaya guna kung mga tao andudun sa paratiya. Pakang gaya guna kung mga tao anya maratiya. Sabab pro mga urip no Allah Ta'ala. Nadiyang kayo man tuwa kalilimutan. Nakatawan tanwa sita na mapapadalam sa diyang kaya Aidil Fitr. Naso Aidil Fitr. Ayamanan yan naditan rundi ki pamamayan dugan. Nayamanan si ikubasa tanu. Nagyang kutwa kakilami-lami. Sabab si sadyang kutwa kapakas lang tanu sa maliwanag. Si kapanagunta man tanu. Si sadyang kai ayamanan yan na puasa bulan Ramadan. Ayap na dirusala ko na sa Allah Ta'ala. Na ibabanayin yan as kanwa mga urip na Allah amya nagunta man sang kaya puasa. Na si isa alungan amawri na so dun so Allah Ta'ala ipitindigan ko kambalasin yan rekano napakasoldekano si sagyang kutu apinto kasurgaan ayabu apakasolidero ng kuta mga tao abara puasa agyang kutu bituan sa babor rayan ayamanan yan nagyang kutu at tamintuan ayangaran yan na surayan agyutu na matatandua para busi ikumya ayamanan yan na naguntaman si sagyang kaya puasa. The purpose of our creation, the end of our lives, is to worship Allah alone. Because Allah said in His noble book, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. And I have not created jinn and mankind except to serve and worship me. We are created in order to worship Allah alone. That's why we have to understand anywhere that Allah created us in order to worship Him alone. Yalipun Allah Ta'ala pitero yan sa Quran. At sige naman ay, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayamat mamanaw tumangurip no Allah. Nayag na tiyawag mo Allah Ta'ala na sumadendang mga manusia. Saya pitro yan na tiyan manay. Ahay sa kanwa mga manusia. Na inadong kanu. Simbaan niyo sa Allah Ta'ala as inadong kanu niyan. Nagu inadong yan sumingaw unan niyo. Kaang kanu makasing gila. Ayaw to aantat na ang kanu makasing gila. Adin narketanong maadin agyang kutu ayamanan yan na takwa agyanan sa hikma amapapadalam si sadyan sa bulan Ramadan. Allah said in His noble book, all mankind worship Allah, your Lord alone, who created you and those who were before you, so that you may become al-muttaqun. That ang kanumabali ayamanan yan na mga tao ang mga muttaqun, righteous person, adi inggalabak sa mafia, seko apyaan to na amasa, nagu apyaan to na adarpa,
apian tu na kalilimut naku apian tu na ay betadka si sadyang kai amanan yan na dunia lagi itu na inagin ko Allah Ta'ala para busa ang kamabalo amanan yan nananana ulit ng Allah Ta'ala amaalakan na bisisang binasa-bisa ubayad mga ulit ng Allah Ta'ala na ayat tuludan tanusitan itang dalabok sa mga simbag wa Allah Ta'ala napaganero na tuludan tanu na diyan kaya ditang dalabok sa simbag na makang gulalan sa diyan kaya dia susuk tadi sebab sabun pukul namada diyan kaya dia susuk na diterima sa simbang si Allah Ta'ala ajan kutu ayamanan yan na maadna diyan kutu an-niyal khalifah maadin ajan kutu an-niyat amapia magi ikhlas kasi ku Allah Ta'ala na aya sempurnanya na diyan kuta panagunta manaka na magaluy ayamanan yan na misungkad ka ku okit ay ini paginitaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The acceptance of the righteous deeds depends on the following two basic conditions which must be fulfilled. Number one, the intention while doing such deeds must be totally for Allah's sake only, without any show-off or any gaining praise. Madaw na diyan kutaw bayan dumiraw, madaw na diyan kuta kapakilay-ilay, yang kaya kalilimutan ni mantu na ditikuan tanarun, awagod na imaduloy, at diyan na amay kuan na kerarangitan na ku umapurwakan, udi na amay kuan na kerarangitan na kuiran, udi na ubayiran na dumiraw, ubako disimbayang sa idol setan. Udi na, dingka ba ka na diyan kuta simbak wallahu ta'ala, na emanan yan na maada ka si sagyang kutu, akinyo kitnun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab rumarit na Allah Ta'ala na kailangan na kasabutan tayo sa mga hikmah ang mapapadalam si sadyang kayamanan yan na Ramadan. Niya pa mag-share ka ng mga ulamatan. Aniyak kadak-dak al sumanga lesson. Ako kuwatan si sadyang kayabulan Ramadan. Niya kadak-dak al suayamanan yan na mga suma kuwatan ron ay inibisuro ng mga ulamatan na madrasatun ayamanan yan na sa ulan-ulan Ramadan na eskwela na adi itanurun din bata kan so ginawa tanu di itanurun di trainingan tanurun so ginawa tanu nagu paganad ko sa mga tumanag mga dauan tagi iti kapembalitan wa muslim ang mapaparatiya si Allah Ta'ala ay mga padaan man na antap o bulan Ramadan na mabaliyag kutaman si Ahmad muna pagutisina so din kadikang galubok so din ka di kapag-eskwela, so din ka di kandagang, so din ka di kapangadi, na palayag dito, kailangan na misarta o na dyan kuta hikmaw Ramadan, aso kasing gila. Tag yuto'y ayamanan yan, na inipanduon si sa dyan kaibulan Ramadan, magpadala mo na umangan. Agyang mo tati kita nua, to have strong taqwa. What mean by taqwa? To fear Allah, anywhere, anytime. That is what we call taqwa. To fear Allah much. Kenau ka su jebo diang ko ayamanan yan na ayabo kapsulak ka na igira sisika sa masjid nagu ayabo kapsulak ka na igira sisika sa walay ugaid na makaw makasa Cebu udi na makaw makasa Manila na di ka ayamanan yan na kalilipatan ka sa Allah Ta'ala yan ang malahik masisa diyan sa abulan Ramadan ikadwa na diang ko to have sincere obedience mabali diang ko ayamanan yan na kita na mga tao na mabalyajan ko ka kapag ikhlas tanu ko di ka pangungunutan si Allah Ta'ala kenau bayak ap pangungunutan ka na kagis ka na muslim ka ayamanan yan na inadun ka kamu muslimi takpito tuwa zindik ay una zindik na edi nyan di tinggulalan ko agama na kagi adat o mga muslim na di ka ito tinggulalan ko agama na in order to Allah para busi ko Allah Ta'ala para busa ayamanan yan na onot para tiyang kasi ko Allah Ta'ala ayat kedua, amian nagtanong, gumapadap ka nagtanong siko, mga ulama tanong, nagupunos ka na ayat si malawang ka na diyan puto kabalin ka mu'min, ang mapaparatiya ko Allah Ta'ala. Naguya din ka di ka pamuwasan na, unod paratiya nga si ko Allah, na prilar ko Allah Ta'ala ang kutamian dusan ka, na tuguman naman na niyang panagyan ko talimu iyan naraka. Ayat katuro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang katawan tanong, na sige naman sama Ramadan imanang wahtisaba, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tadun sa tao ayamanan yan na pusa niyan sa bulan Ramadan na
saunot paratiyan yang si wallahu ta'ala nagu simalaw si sagyang kuta kakwa kubalas wallahu ta'ala na iprilaon wallahu ta'ala gyang kuta miyan bisan yan si sagyang kaiya ihda dunia napakasul ni wallahu ta'ala si sang kuta kasurgaan. Ayaw mga pedah hikmah na gyang kutua to be a righteous person, untainted, and of course to be an ideal family towards unselfishness, mercy, kindness, honesty, truthfulness, and humbleness, moderation. Yan ang emanan yan na subulan Ramadan na diyan ko to akiad na diyan ko ta kinisugun si sagyang kaya bulan Ramadan na isa mga hikmah na anarata mapadan mangkuta pangalimu apa ganay na ikalimu ka aginawang ka na ikalimu ka sulok ka na ikalimu ka salakaw di salakaw na iman to na Idul Fitr na swati sa di makapambibitiray na isa mga pangalimu nang ginawa itano amay kumapasaday na pa ay manan yan na ayad na kapen yan na sumaw ubayin ka na salamang ka pinakaminos ayat na ribang ka pangangarti kaya isusugo si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat pakalaan tanong na diyang puto akakot kalimoy na sa pangalimo na diyang utama adungar ka arilaan ka supagarin ka muslim ka inikalimo ka sa dunia kaparilaan naman buo Allah ta'ala na pakasuld ko kasugaan ayat na ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitiro yan na diyang puto makapantag si sagyang kutua kapangalimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nami alwinyan at yan naman ay aman arada ay yubsata lahu fi rizkihi wa insa'alahu fi asyarihi falyasil rahimahu ayamat mamanaw to na sa din sa tao kabayayan apagumanumanan wallahu ta'ala adyang kuta limun wallah rizkirun wallahu ta'ala nagugyang kuto ay mananin na malimduo murian na panampay niya na kiso pangalimu yan sa iku mga tunganay niyan panampay niyan agyang kuta pangaling gagaw niyan ko salakaw di salakaw tagyanan na iskaling umor na ipagumanuman aristi mangorip na Allah ta'ala sukpidar kasi sadyang kaya di simbag wallahu ta'ala nagbangkatang ribo tumyada kaya masaan nagyuso na pagumanumanan rakaw wallahu ta'ala pangalimuan kakis sa mga tunganay tanwa si isayid pangalimuan kakis sa mga loktanwa ay manunin na matatago sayid at tunganay akaririmpisan ko kasuyagan tunganay arumalalansiran sa agyang kuto akarang kakalipadis agyang kuta kawayag-yag imantusang kaya masa niya kadag-dagang subirik tano di mamalad buwanin na daakila yung kaapumalad amranaw kaya masaan na benar na imantunat tunganay niya kadang-kadang sukut tumalad sabab din si isagyang kuto ada kasabuta pipya ko agama tan agama Islam na ya sampurna yan na diyang kuto kamarmar matatago si itong dulong-dulong ng mga Muslim so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pada niya suriyan at siyan manay Allah never take mercy on a person who does not take mercy on other human being ayamanan niyan na sallallahu ta'ala na dinyanit pangalimu akisu tao ayamanan niya na di niya ni pangalimu sa mga padaakaadin si sagyang kaaliyaw lupa kanaman ubayaboy pangalimu ka na sisun ka muslim kaya mataan na susad ka na mapapakay si ikupimbarangan na sinsan ka di dunia tadi iti kapumbeloyin ka muslim at kailayr ka kaya lungar ka agyang kuta muslim amapi parangay kanaw bagyang kuta ayamanan niya nakatutungan na katangatola tigtan tangatula ayaw at piliin yan na mapya ayamanan na malay kadatu napakalilipatan yan agyang kuta mga pobre din yan dinakirunuan kaayaw at kirunuan yan na isin yan ayamanan yan na royod yan sabutad si ikaw kapagingin sabab rumangurip no Allah ta'ala yang kaya ditanu di kasimbayang sisa yang kaya masa tigilayin tanu na ayamanan yan na yang kaya Idul Fitr na isap na hikmah si inagyang kuta brotherhood yang kaya Idul Fitr prayer na it is also a sign of brotherhood so we have to understand that our Islam obliges us to have a strong brotherhood ay manan yan na inipaliwat tanwa agama Islam agyang kutua ay manan nakadi agyang kutua akapupagari mabugir akapupagari asi ko agama kagianan imano agama tanwa agama Islam mabugir agama si sagyang kaya ini da dunia igirapi kila ka na sa tani sigo ka sa tani na daan bidaan umababa agus sumapuro daan bidaan o ay manan yan na may ko agus sumala kamagisinisyon tanong na dinan so kawiyag-wiyag adyo kikesanaan tawagin niyang kailangan yan so ay manan yan napadiyan yutinyatir wallahu ta'ala si sa Quran na niyalitan o kadya at yan manay ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu
inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Ayamat mamanaw tu mga urit na Allah Ta'ala, sa kanwa mga manusia at Allah, inad nami sa kanwa pun sa mga nagupun sabay, naguinad nami sa kanwa pitikaloktan, naguinad nami sa kanwa pimbarang ayamanan yan na nisyo na pimbarang pamilya, pimbarang tribe, tadi ano tu sabab, ang nakakatukawi supiteng gisaan, ang rekano maad na diyan kuto kapag magugupa ang mabagal. Mga urit na Allah Ta'ala, Peter Allah Ta'ala sa Quran, O mankind, we created you from a single pair of male and female, and made you into a nation and tribe, that you may know each other. Ayaw to antap, not to know each other, to have a strong cooperation between us. Ang binagyan ko to ayamanan yan, nakapamagugupa. Kaya manarap kinalaan na diyan ko tamapya. So ka-advising kasi ko pagarin ka amapya sang kuta punggulaulaan yan na miyak kalalaan na naubot si sa diyan ka iya kapag ginatautan mo. Sabab rumahuri pun Allah Ta'ala yali Rasulullah yali tanu so adi sudalin ay amap mamanan yan na siyan manay. No Arab is superior to a non-Arab, and no non-Arab is superior to an Arab, nor that same person is superior to a white person, and no white person is superior to a dark-skinned person. The criteria for honor and estimation of Allah Almighty are the individual's righteousness and honest life. Dito yung mga ulit ng Allah Ta'ala na kailangan nakasabutan tanwa sa bulan Ramadan, nakapaginuntulan na nasariganan, na kailangan na misarigro ka sa kawiyag-wiyag ka sa kaingda dunia. Misarigro ka sa pamilyang ka, misarigro ka sa dagangan ka, misarigro ka sa emanan yan na kapag ingid ka, di maad na diyang kuto kapangimpuruan, di maad na diyang kuto kasi gnagupariit, kapalib na nanduan o agamatan o agama Islam, maay makala na diyang kuto kang giginawai, nagugayang kuto emanan yan na kapamagugupa, batabulabor na kisisag yan kaya mga ingid, o mga surangatan sa agama, kakailangan amay layak tanwa diyang kuto kay Islami, nababaluy tanwa Muslim. Sabab rumahuri po Allah Ta'ala, nagyanan iyamanan yan ng mga padandauan o agamatan o agama Islam. Ayay niya malapang gumaanan tanusi, nagyan kaya kawiyag-uyag tanusang kayo na dunia. Na ayak ya kasut na lang kasi ko ginawang ka, na ayak kasut na lang kasi ko Allah Ta'ala, na maadunar kadyan ko takasuntutan kasi ko ilmu Allah Ta'ala pimbarang, suntutan na kaso ilmu Islam, suntutan na kaso ilmu English, suntutan na kaso Western education, tuntutan na kaso amanan yan na Islamic education, kapalid na ng panduan wallahu ta'ala. So Ali radiyallahu anhu na ayak at turuyan, na sigil man na iya al-ilmu khayrun min al-mal, lianna al-mal yahrisuk, wal-malu tahrisuhu. So sigil man na ilmu na amanan yan na sumu adi sutamu. So sigil man na isu ilmu na pagipatang kanyan, na so sigil sutamu na ayang kamat pagipat. Sabab pro mga urit ng Allah Ta'ala, nagyan ni katurong sa ilmu na malay kipandag ka. Gyan ni okay, kakakituunan ka si ko ginawang ka, nagkakituunan ka si ko, lulunan niyo gusto Allah Ta'ala. Yutimab naman na diyang gusto katiru, wali radiyallahu anhu. Anyali niya na sila naman na knowledge is very important, better than the wealth. It protects you, while the wealth has to be protected. Ayat ya mapulipat ka na so ay manan yan na kawiyagan ka. Sabi na kisakal at tangok ka naguti kalawida akal ka. Nagupunar ka mapadalmang kuta ilmu wallahu ta'ala. Ay mapadalmang ka nagyang kuta ka pa ay manan yan na simbasi wallahu ta'ala ko din ko mitinggulalan na di ka makapanggalabak sa mapya. Ay di tanong nga pakalipatan na so kababaluin sa Muslim. Na Muslim kasi sa masjid, na Muslim kasi sa walay, Muslim kasi sa iligan, Muslim kasi sa Cebu, na Muslim kasi sa Manila, na Muslim kasi ko api ang bederpa, penabubaya kababali sa Muslim na igira Ramadan, at nabaswa ay manan niya nasabot o piting di saan ko sabagi, kaya buwak ka mo Muslim meron, na si ko bulan Ramadan, o gaid na si ko mga padaulan-ulan na kanawbawon Muslim, na ayat si a Muslim na Muslim ka, si ko ulan-ulan Ramadan, Muslim ka si ko December, Muslim ka igira New Year, Muslim ka igira mga lagawi, ay manan niya na miya na ditanu, si sadyang kaya mga surangatan sa agama. Sabab pro maurit ng Allah na ayat na mapiyasi, nagyang kuto,
akapakalatan ko simbatan ko Allah agiti kaketarima amala agian ko to asimbatan ko puasa tanu sambayang tanu kagi su parangay mapya na pagaladanan o simba ko Allah taala di ketarima su simba paratiatan unut tanu paratiatan ko Allah udao nagyang ko to aymanan yan napaparangay na mapya aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد mga urip ng Allah Ta'ala ando na ang kuta panagumtaman yang kaya kau yang tanong na ay pagkauriya na kang sinag yang kaya katiru Rasulullah amapuntok at igen man ay al-muslimu mir'atu akhihi. So atigen su muslim na pagalungan uisin yan a muslim. Ay inusarwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abasa na mir'a, ay tiro na mir'a na pagalungan. Kaya nito ay sabat yan na baad na kito nakaasakataw mo abadi makakailangan sa pagalungan. Baad na katawan nakaasatiman bu awalay abada pagalungan. Baad na katawan nakaayamanan yan na sa katawbu aplewa badi makasitang kinisang kuta pagalungan. Pagilay niya no anto na ikakikibian ko inapay niya. Pagilay niya no anto na ikakikibian si ikubatawin niya. Nagito mga urip ng Allah Ta'ala Islam. Na ay nibaratan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku muslim. Na sa muslim na pagalungan yan sa pagarin yan ang muslim. Nilay ka sa pagarin ka amapil para ngayat kaya dayuan ko Allah Ta'ala na kaya dayuan sa ito mga manusia na patut amasuaka. Nangyaylayan ka so pagaring ka amarata ididibiatan na marata ipaparangayan na kailangan nakapananggila nakakagisip pinakaminus uding ka suga ni sa parkaw. Naimanan yan na nangyaylayan ka so pagaring ka anya kapasapasan kang galabag na kailangan na mapasang ka umi kang galabag. Nangyaylayan ka so pagaring ka amator dun si ito kapugupisinan yan nagusi ito di niyan di. Naimanan yan nakapag-iskwila ka pangadi. Na kailangan mambuas ka muslim na naimanan yan na mapadalang barka agyang kuto. Maalong ka agyang kuta mapya kapagintaw kamu muslim. Dito yung definition agyang kuta muslima isa ini-define ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyang kuta katiru yan al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Aya ko nagtiru na muslim nagyang kuta tao ang yakang gaya guna agyang kuta katiru yan na yakang gaya guna agyang kuto ay maanan yan na nagalabag yan si sagyang kaiyan yaw lupa. Sabab pro mga urip ng Allah Ta'ala na aya pakaurian kusipan na mapasadagin kaiya kasi namu mapasadagyan kaya kapindua tanu na di kanu pasinati peliliu na ayaswaan tanu na manisa na kumusan na nakisuk kegegenya nama kumusan na pagarinyan ayat nariban yang kapangangarki kagianan ini subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapu pagaria nagugyang ko takapri nilai kagiti kapalakair tanu wallahu taala sang kutalimu amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم جملنا بالصحة والعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا الله يا حي يا قيوم. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله. Nah, ayat nama pianan